Malungil itatit pingmora kami tunin merkel to program kamera karsisa. Betika tale tuktin malgel kamera Mr. Wilter. Ya ngirma la umron lelme ma alme gidi o siswira mlengel aldadu. Di kamamattere la mga kamakambes ma arwa Wilter. Ma merenga suliu kuk mo sibiu disbeda kaswes mora gilgi mo moran waseng mo global subject tra blur bela ore alkins. Magigora di oba lo mo le madersi orgimon mora ngaduba. Mr. Wilter mang mosen lom la suringin probabul lunda sul gire la da do mira ka metter gire la ta ma dik nga lagi di mo di tiang le ko to siam dia orgimon de gorba Ya, man sulang yoele en mal betoga aigel issues el ala malgire del wara ada dul girel mal betola ada la blu ala mal soril momenen gir nil dogala sek tulu ay sak mal gora example ay at gora dengi pipi usil gora adak mal di mal golo setiang morba mo angara ma atoera tirgal adal gora lo gora atituo la list tir malubin gora ngania problem ni si atara gora malbilo sao dunia e mergo me sois batogora marine sanctuary di regal gora mal cloud issue e marala uro ni lela mang maral batoga igel togoil algureng lo se ulgum kada maral mo ay kay gidel toy musubun motel given madangil madange etlete ma ospe atel given lo makay lo musubul mara uleng ma agora tituogal mesel bodorula de tega acción lo correcto el volt el given magater el tirak ralla el marul edolas merni molmong e guk pod chenserni ke magarang sel gumes ngwadi dia san mal shure mergo to dia la mogdo subi ni e ada angen guk ngani adlo se hal hal te dia lungi mogdo guk makadi duli se gidlen gumdasen betogol togo abod alabang al biagado o mesa mlare gorder gid maluben nigel de blar ni mei e nam gadot oya pipiu simla la kabelmente gadot tbdil mo e la gaduguk mal mutul gora bureng sa omolgo en sol mutul mo kabelmen ma akora di molgo la segale seguida gul de suegra segale ngania ul de suiu el gire la mondara pipiu si seguida gora soga adiri telgibel mudul gire le mergonge len diraggisang kambes ending nglamate medu malubeng mlamote mela omrul budget ra 2023 mergo gida gora dia kansar plagatak la el disela udo el blalo alter gid lo hacen mornia agora shortfall ra revenue ra telal basen maluben telal ba mai ke gida aswed ngil teatar ni sel mundason ni ada blua mal proud sil gire le do kada do gire ngaga dirak san mo redil gire la gel bebil o atora bajeta so al dirga oi lia ol bi lot bedia ol taswir mo do mo medang lia margong em utrail analyze ni nga ulak malgora tora pipiu sing mlaringia agora mleuldas lo hace alta ngal PSLC ora PPUC moria temel memo moria toxioning malboraidung altangan ngia maldul toil lungil dirga bodo ngei mang sebedan mori maktingun mo se okay ya hacer el kira mal di merengel wase yang el albik
Ang book nila sa aral alu ra 20 cents eh. Maka di daw mes sel alu ra. Kata man ko ra aral alu ra dirang matres yang ko ra ngara paling la belum kata. Kata pas gitu ko ol kay. Fatara na di 2 cents. Mergo ya Eli ngidilis ko. Number 6 Yang mergo lamo ngumasa 26 meng 20 cents mo 6 tala 12 cents. Tila kadim sa ta to era PUC en dia kadil albora PUC pas rakos del merkit. Kau mga marbek la. Ang atari mai bol kal increase oling ila din kiri-kiri kalau abi expect el alman da apesal billing sel afa April. say sel billing an or abriura April ang mamas. So ay kita el challenges el kita face el sel di tolong ora tora kada masawa da tora dengi di sel da boda tora dengi aro ko tora din masa dio gi ulela tora dengi Alu abi. I see. Lela sera last press conference tell mo Wednesday president din naman dulu kasi. Minta kal tiap hasil ta. En lo mo dulu kasi tiya kale bay do mes tingil ngara 2 to 3 years. El issue ngasa kala ala aktal wa kale di lo mol mo way say gidi. Leng beside tial current amagamad ngarngira Eastern Europe, Ukraine, Russia. But even before, say nga issue shipping logistics. Wal Presidente of example, si let's check mara port ra Los Angeles, ang area 120 dial. El mangira temir mo po rakro mo ugol gel. Se dia le salvo se dimre del problem le solver ni. So kido ngarbelaw sel happen say en maklo affect ni belaw. Hindi tiya kita to mes sa ni. Last week ni before last time. Ya government track provide a fuel voucher $300 for a certain level of income. Let's dire kan batanya lo asing tiang dire kan na maktual affecting mara. Kita other bela al time dia program rin lo say hindi tiang na mo sa effect ra. Especially kada mo dura especially trigger mal kier roy do makal may mal klo impact rin ti. Magkabakora omnas lo si mela tiang amor niya ngir na government rin. Lektial masa kada man ko ara alu di ara alu adil maulang mas ara la ngal asto makal sing amoria angin ra kabel talu kabel agora kabel tas di do tangan le ko ibuti di sen guna sa presidente wasi tiang at saka dinamre ta el mo el laklaro ko to presidente dile kan milogol ako kera presidente mo ko wasi pasara minimum wage ngari minimum wage ngara olbira kululaw ang area for sure from both houses kasi ngidil tara gel bilal berga yaksa ngiri di med time menggung guk sabel guk kora mo suira adalang atela len dire presidente dire labas ngilo ling let's check ngara minimum wage ese dong sa udem ila magado guk force long sa udem ngel next ling Ya package. Gel package. Ibang ko kami sa hanglo siya. Sige na, apa iso di mo siya kasi. Tiya nga issue abulul mera albang na especially our leaders lagi. Kada mesra April next month. Presidenta mo o deliver el first full year State of the Republic address ni. Kung suwal mo matangelo asi. Ngara o singa la presidente el algo plabolo isa gidia economic situation mo belo. Mla mo dia ka COVID. Dia kala plabola. Ngora mla mo ki kare ro to ma ado mesra to plabola na mo start ko relax to ko travel requirements ma aro magadu ko na ngum sel mo ere ela ka albang ra at kal ko economy ra blue other rogi kidel belaw direct el albang ngira balclow tiang amo mongo sur sel
nge sura government mora grul mongo su sila so kalat mora a school alu gaul adra kaul adra belaul kera blimen mga regia mo nga impact ti ay gidel masat kala claro el merato lang atle mong CBM lo tuko sige lang flow gino mas ni lektia nga hindi ako tinga kami hindi ti ay gidya katange kal mesara na alu umlay hala classic stars Katingi. Minuto orang mereka PPUC ra. Mang wasing mo mas ara na din gira. April. Dia olvida kalulaw presentar amnista ingiralla. Noto da tan milyon madringin. Subsidize tirigan adrbela lo spera mildartel mega kilowatt. Tirigay ang subsidy o mga lakreseng mo dia. I see Watap persen gire masuka ngariora alu itela. Mang ako talaga ni good morning sige do os. Matirgal na retire sell retirement secretary earnings. Sige din mo koril al sukuma al adam na retire kita mo minus sa retirement 13 kung dasyan. Tara. Number 2 ako liga gilwas yung nga ang diswemel gira legal alternate energy. At ko solar. Ilangan nga tublon maklon do solar. Shell bled program dilulwa se temlebi dringi sing NG. I see Kada ko Dios pera turmer NG le siya wal kuramle. Itirigay amla doltira klatingin la CEO ra PPUC umla mo mere karo kulto korsen. Every document na mo mere ato ko ra uto mo mla mo mere maurora mo. Alam mo in 365 days or less en mo mere Excel plan. Shell mo mere Excel plan tinglan mo tang madringin ra mo. Shell dudulwa se by year 2024 umla mo 40% ra. Ang other bela spera alternate energy adia ka adas we dulid elata especially ngi ya so el predictors hindi na ang butul nga niya tara maguligan ngil was nga niya news tilo do was ngel agar Australia amlen miskida nga lui me million the solar world of solar money in was ay gay hindi akal di bla kal miskid gudul man silgi Gaya mo self-farm, panel farm. Kaya self-farm, tungul. Yung nga akong bali na siya walal, mga crab breed, ay ganitan mara. Silver mereka plan, mo mereka breed, sila kanek teringi, yung gas ba emil, mua, alternate energy. Hindi sila tira kasi kita na do. Yung bulgula siya PPUC mo, spare sa side loop, mo kaya revealer. Sige na aldo dia ka kanin tilwase dia kanik tingin mo yasu aro kulto dia kanik tingin mo dia kadasal betaka to ka lundo mar mangla dia ka bol ara thank you ngi take the expectation di el mo tanga mo tanga lo ni wase mural mo bula tigel ngaria earning certificate mangko solar panel ngara NDVP dili ka sa ML o ay gidil maubula asabi edel mula loaner gid rap NDVP main mystery gid na gid sa company lo mo rin ito may connect traveling nakundas when dia ka ngan madadal to ko luwil mergi lo mabula como lula loaner ko aluwil besum gidi wa iset connect rin merka may ka betol actual man ko hindi ka future and sell gidel tial rather gil morio hindi mergol wise mandi gigi de lolo ng ilaro ka ng abay gila la cloud government mo o marere legal subsidy may kan to lolo ko ka di mandi dia kata ng program lunsa da government merela sel gureng seringing tedi wal ko tergi del mo dia do mara alu Kasi abo dom ano di tial
الدورو رنجي التقوى أبدا ما نسرقي درنجي من ألاق ما مرة هارا بالسم I see. من دي أنا دي أنا متشين سرقين دي تقوى دي أول مرة قالوا تقول أقول Chiara, senza dura sì, ora più sì. Ma i gay kita tao el mo sa el wase sola mai. Ay gang ari. Do na mo nasa tao rin. الأتيان يقول بانل مرافع نومري قاليس نومري قالوا قلت لك يومين أقول ترى قد تقول شيء أون لا دي الأل ملموترا أون يمل بوي من ستة برتك بلوبلا سيل الجريد المرا سيل بانل مرا ريسيدنشال هذا هو سيل دبور سيل ترو فاليو across the street yang ari sel building ang milme all bakit to say ab esen office na adel guk mo o spelo me daw dodra NDBP itirgay akong balil sa guk mechanic tinira ay kita tablol ko ra kale ko ra Hindi ako mo. Kadilulo sa President tamna sa ina lal. Mamustila tela ludo. Subsidy. 1 million madrin awan 1,400,000 Same lang wala. say kita abel sa ini Oh. Hindi, kailangan ko pati ito kasi. since sige the subsidy di mortigal adon nga riora 5 why gaul di ka talche ang riora 500 kilowatt mong malto dugem dik mamsukra tamas ka subsidy nding gukari sel other cap al suma earnings ka less than 20,000 so is bringa so mga arba 20,000 di ka lisis per Ngulo tin mo tutela la. di ka one number di ulit yagit kaya adim na kaluro niya PPU si taluro niya or pro bira kaluro Hindi akan di PPC giril magana distribution tial bengi. hindi at ba hindi tala di ka talbera PPU si tegi di ka ulbiang lulaw mura ako tira kara aldo adra ulbiang lulaw aditin mru ringi Oh, gaan gugugil tial bengi. Hindi agumdas ng tala toil giredel mamdal. Sabi del mula se omgo godoger CEO luasi. Al sugumen dia kam ngaudo. O malubeng nguangail disel lu omuspe. Mabodo ni araling. Aknamot telgiben ngodaraul deswega tiagi del toy. Tial seldul mong arang armariga tarifel langasa alu engire del pe. Sesabel formula. Hindi actual alu lolay. Maral di kayang to predict tragos ng morba para next month. tira ka man na question Oh, sen sumo ka magkikita kita let's say mle $1 magkikita yan makangara malengi angara brulat oh. mong moto dala eka angar tiya Oh, hindi say kita alda dulo ba hindi ka problem at tilang. Tila again at tila formula. ngay say Akul ko niya mula say. Seldul mong liya sum begim nga alala aluin. Matamala din mat mo di alagara. erang sikita apulgen sila apulgen mo PPUC alone after angari ang dogri so el dingil survive di sila de mursa garro huy yaral madiakat sa el survive Oh, Wala po siya PPUC mo. ela kam nat mi de siya imo. Sige kita imora again. Mga lo ay say. Ikadamam kwadra din giling maknita management ay galtoy. Kalel sabi edelo tabadi ay gel. Anak isa ya desisyon ng lulur niya ang olbira lulaw. Luase le sige o ul tiro ba se. Sera lulur ay galtablo e olbira lulaw sum dia olbira na record was. I got the merge. Ikada say but ewal data tela. Sila din na sa lumilom so. Landim na ka say para ngidim na. Number 1. Number 2, sila lorur tial tora suwer. Inya huk neto dalla ara olbira lulaw. Luasin diam include babal daw. Mablilyo, mangaw, lendia kasi edem limaran margim dia kasi edel charger tir, masuwer mo dia charger tir. Ay ga mal to ka, the mili secretary. Mela sel bolo da, ay gel un kaso luasi kada. Tagya del save, abay ble de luz. Maul to se. Ay ga umot to bedi, etiang amigri. Maka mo sa makwasi. Kalel by PPC dur olbil mula say. Lakam mo lang nga sa ara dengi and diakal dengi problem and tiagi del tatoy. Mamol to daw dodol mo say. Malwalo na sa diyan natin lang diak po ka understand ba say. Ngaram ka ma pe alu e dirga ka po daw pe malubeng
Hindi ako nalisel to ulak mula siya formula ma actual inventory ra alu akarusol to. Hindi ang last man wise eh. Tinas men di alla. Adi kasi la pipisil to niya la kasi ni Olvira Lula. Say kita ko O ma problema nadra pipiu sim la all town this mil. Men asa ikid luwasyan. So kung mga mutra ang ara ngidil nga ara pipiu sim. Alo bem PWSC en review niya a finance. Ngamo dia ka diktir. Ngamo review niya finance kasi igang ngugil lokul mo ko siya kita esela dire kan kilometer Olvira Lula. Kamlo tila Oh, sige. Di maraming katakbo ang finance lang ako na siya. mo isi. Gusto ko soal lang sendia. Tama finance. Ways and means na Senate tumao. Oh, I see. Misal, hindi pablo di mo ko misal tag program. Kaya tingil ba? Duk timral mo gira, yung kumaral mo gira ng sugi. Hindi mo makban na dito ko Ako siya Maria Blans. Yung siya Maria mo tulad sa testama di government up to date. Siya lagi mo office ng minister. Itumlo magi-correct tra government mo pero siya ro. Bela government tadi kal Blans ra. Blans sa testal aguf mo lang niya ama di tamal. Mambay mle public clean was it. Al mga niya siul di mo ngay tekle mo sigara ke bodo do kat mo ko. Hindi na ko marar sel do mga ngi. Kina del mo togen. Siya Mga naman di ako talalit siya gida. Hindi ako si force ra mo togen na bitik. Ito ba nga tilog to? let the ride ra say abola sa begal pwedeng nga kay gimorura agreement. Hindi ako siya gida plan hindi ako agreement. Hindi ako goring agreement. Already siya obo mo tengi. Luis Cabile na hindi 15 days. Hindi ako mo agreement na natin. Makahali ko kayo militero. Al subo mga ka-article of token lang article di nga kalgim di asa nga nalin di akpe. Nga ang reason na ngayon article. Ang atil mo daw to yan? Hindi ang article of token. Hindi, kita Yun, hindi ako you don't have to ask him. Hindi ako. Hindi ang nagkakmulo asay. Tiray nagkakmulo asay. Nga riyan adal at tiri. Oo. I see. Tiyak mal diwaya elal dur nga kalwasay. Asungon sa malboring niya din gili ko ablim na karulya weatherhead. Kapag nga isel. I see. Kultur niya asin. Ngayon doon asin. Di ako sa kaigen sa ako di mo lugar niya po. Hindi ka let nga. Hindi ka option na PUC Lubis Club. Di mo na ka-imol yung directions. Hindi, Ay ka tuloy option. Ka-pay go method. Oo, hindi ala efficiency ratokoy. Amna mo blagatak luwasay. Omo togen. Eka mape adengil mo spe. Ruer omo spe. Asa? kailangan siyempre, yung self-responsibility. Wasya, siguro maada, choose yung dakalaw token na ometor. Nga lel, garigikli ka. Hindi, nga ating lomda sa tiro, sila sa tiro nga riya, kora sinister, reason tireng to, mandiak por se. Hindi lang options. Oo, yun ang sa mga rally. Hindi. Yeah. Ito ka, hindi option. Dia nga ulgar niya hindi ako mori mara. Oo. Kadiro la pala simula sa sugo mo bato ka 2 times and 3 times di ako pwedeng gilgara on time e kamo togi. Di ako gil nga niya choice ako. Hindi ako. Lego panisa to. Hindi ko nga hindi pay. Ako tiyak sa ako to. Ganun kami mo club. Hindi ako problem. Kasi nga niya token available, nga niya method available. Di tiyan buluro rogi ang method. Matiyan token imora option ra ada nga niya adu ay gaud sorry pay o spe. Mga niya adu ay nga kan selu era pok pay. Yak mo verify wasak mamra lo spe ga era pay. Sige kita kakaro sir ka mga. Oy nga ako ngomda. Nga ngomda sa sekal to iwa mirer. Loliwet. Hindi ka pay first. Oo, hindi siya lumok. Ngayon yung manaldi ka. Ngayon Makna calculator I use it sa nga kalmura daily cost. Michelle bo para pipiusiling hindi na aroy da Raul. Imna mo di sabi ng mga karden merira pipiusit mo na maluben number kasi circle color numero ba din wala sa Brillia. Bilang Hindi ala tinagi dapat sa lolo niya from. on Nga to state government.
Pero alta. Anun mo. Mong mo sila state governmental assisted gid na harap sila. Mamalabi gid ay gagid to hindi ka mga rider mamakalon mese. Siya imora alo yol gid alta. Most of the pangas. Exactly. Oy. Hindi ang malo. Siya imora pa arole la maintenance ay gagud. Mundi ako bola na PPUC tumla ka na util mga governors marogoy mo. Tumosyer aburden mo siya di lema siya ul siya level siya sa ulte ko tumukodir pa daw. Betul din ba sila maran orong. Meral time at tangara proseso lo todo mera kulara so ito lo mesi. Kila ko naman mga total toilo lo. Eh kan ko ito kala anding kam no mera na level ko namin mo. Ay kan ko kundos ko. Hindi ako malukol lo sa mle betol. Lo announce lo sa ngani at timra kwa mga arterial sa sen. Ngayon siya, ito, unarin Hindi ako tama din kasi lo lo sa over 25% generated el gigawatt al luz la ikala nililo Yes, eh. ay ka makita la. Hindi ka diligal. May ka dobli. Ay ka lo tokar ade el meror adengi. It this el alda ade. Niya mo lo ay say. Ma PUC Rogisel metor tiam sel metor sel. Somebody is missing somewhere. Ito nga nila abin madul warang arang. Abuse ra system. Tila Se dia kasi remedial to. tila mo nito ko 1980. Jadi ko tol men na merora dia ko magabulong. Se ora di Brian. Ya, semana mlaringi. Hindi na garigin men. Ne find out le. Era tirgal Philippine na construction. Tirga madul di tap pala na la ikal hotline na direct pipeline. Aboy da mirer jang kultura. Mlora no delen. Aradal mal toka ispak sa tir mairga na ya biler tira di ke gare pak. Ito sa ginga flat rate. Well flat rate. Ang $5 o per niya unlimited o mo pe. Di sa gid am neto ko na PPUC. Makumdas wen ta Igual tira klama marera PPUC mlarada. Mlara era tal sigam tiamrara bekilsils. Din ko rawal blel dul wase. Gira lo ni tra de vera lo wase tiak lo kle de ro hui. Makadakay ni seul como mga reom el maguk tiak kibe mo lu aden gira ka. Little things aga kumdas wen. Pukanya ko ra ese plan. Adi gumeser ngira di dro lam nal dado. Olvida que no interfere tiak ki lo le tome sera monda bebira time ni mura PPUC morti. Tidak ngasih mereka sel decision. Saya put kabe waktu bara subject. Oh. Ilang ko kara subject. Tial, Elil 23 and the House of Delegates hamle pass ra second reading. Sel Palau National Marine Sanctuary. El Moktegar tira el sela open ra Marine Sanctuary. Tira nangya public hearing ngira. Amayo or sila wala albuil. Arulil wase yung open temporarily for 5 years. El atyar na kamla, tial la amlang ubuti, tial proposed la amlang ubuti na mo temporary. Na mo permanent, subject to a 5-year review fra Minister of Environment, Fisheries. Tial la lepas niya second reading nagumes rin yung lepas rin 14-0 raw hindi sila committee report the 14 members ra Ways and Means beside the speaker vice speaker at member the 14 ya 12 ya 10 sa inga 4 dimla tigal dimla ka delegate ra long madelegate ra bilyo madelegate ra lungoy madelegate ra rest na mesay hindi sila para floor vote temple 14-0 akmil sa sige din bile Mr. Committee report no tiang 21 page committee report mal maclose tiang kita sel ko sa nga tiang lewi tiang kita ko sa nga committee report awal ko kildil lumes ay gel swal lomes el top del sabak tial niya position tir hindi na ka surprise el wase House of Delegates ang mo wangara position ni
then dim le right of the bat kadam dengan set support tiya sel kami ti report magumes erengi ang all tengi lo isi lo si wal tam le betok information and mesa interpret ko ko interpretation tin dito ko interpret information el more sel side tira supporter lo si the supporter ngi mal open tial and just to cite one example to drive my point through agamentra awa say sel especially minister officials sabi ko say hindi ka mal scientific basis tial 80-20 tial la existing la o sea 80% al simmer ya 20% open mo so be that as it may and the other house from their own scientific analysis ako kulil was India all 70% open 20% close malah magsukan mo rin siya minister Hindi ka scientific. official kasi ngarang do swem minister tial ko scientific analysis at so ay gina treta no say ay garo ko malwabya sa di malme as interpret cell my own point of view support yourself so emro ko ora ero to basically tiya gina 21 page el position ra House of Delegates basically ako mangiwe karni away siya sel larngi earlier hearing ra public hearing will conduct niya House of Delegates earlier this month. Ngulawil mo erong. Sera tutaw ya adra house amne invited tiyo sa tirgal ko although amaldilo lamon malsimara malin sakswari lemera tutaw. Tirgal ko sorry malara asmare lemera swel. Ndia ko ngala sengaram ta tamaru ngi wai sek talam daktal bon niya ga di. Kitchen daru lai gal toy. Nga ka respect ra say kamadu de professional mo metiang e ko te do swem hindi ka dula say di wa ko te do das sel ko ra kan tira sa tegal metia te magisin mo ara anyway siya ko mo te teli liga masera labong tiagi ngora wadlo molto lo say tianga tumien dimla kal fair el malmal te tial public hearing sel public hearing Egata open el malaya kamentra arbek laat el giret kaluldas will molla an all side egaul kaul lawmaker elected leader anganya uldo swema personal opinion na ragaur tial nundaso malo mentirgal adal mega en vigor ka diarmo em itikrir tekmul swiral soam mal tim di sedim lagi sarsin le sera bol meret emergong aigel tokoil maldung el mora adel tira ku timlakal sorry ra open ra malisa sorry amal mle goram lem sisi to goram no makita ru apeng selo asay ngari eru toy ko se say agot sel lamal tira adra blue sel civic engagement el wasay armar radram amlamel memala tamlamel solicit tamla olingit lo say mem kamen tetial lobra ngara el bill duldas el molla al kama albang la ring e alabong akum das mlo la ring sera bol mare el mal maldung sisi el tokol mortir el wayal al relectri lo asay kamiwa alawid ya uldo suya makitul daswo meng ya ngarak ng pilsay kita ada blue bela dim delo set tim kasal ada bela asabari magi sel mara public forum e mga agu smooth the sweet arrest of the sweet hindi ko kya kasal isabari makmong hindi ko kana for the reasons and dialog sel hearing anato mali say gidi ngaro tira ada sa India mal marag al sumong tokoram na soril mong ang adigya sa soril mong talmong lekto medangalo say akibong akil ahmal tora at atra akibong tul the swam so seigit el tretael asal mangun sa kami report ngara al sila kami report ngara al sila kami report masawra non governmental organizations el wasay accuse ngol talak legal NGOs lo wasay atir kang ati malar tial udaw hospital ta marin sakswari el dia kami repta government el dia kami hospital dia kami school el dia kami mendi wila trau daso di mo bomb specific lakam ko na di batal di mo kaspre para ul el tol
So sa kita level artial committee report. Yani se kuku auda suka gisa. E sa kita el marine sanctuary selt el tial vila wasi. Instead airil close at will open, ang gilungi selt 20 mo 17 open. E mergo di os miradori. Ya president amo bangara el decide lo hacen casquel tial lava mo tue adori e casquel mo 70. El base analysis sa Ministry of Fisheries. O ngeru say, tara close policy consideration na siya say, mo allow oil drilling la sila marine sanctuaries. Number Lengan niya oil rin. hindi ang statement hindi wal at pasal mo lang na mo sa los peri mo sa ya ang day tiel PPEF nga niya 5% rin el 12 del mora Pikrik ma. il mo nga siya program ra PNMS e bigo sa PPEF katara ya HNC lo mga dul el mga le el wase la mo naman tiel la mo open naman siya waku mesio siyang gora vindictive matang ngubetira imala PPEF emergo ngu lola national treasury o basel el udo de la tumi ako kasi yung sel lo a meset tial la meset ra wasi sel to wasi sel la al marula dimla kalungi la len tiang ako meser ngiyang they are the very people and they are criticizing about tamamo tirga ida tira mo ko tira mo tira mo tirga ida la number 2 sell role civil societies individual other belaw ngariyan lang metel el mo so is we could as well ako dasen we have taken steps backward. Let's go kada progress as a society ada feeling civil engage with their leaders. Same lang naman at take it. So sa igid ako my overall opinion at igid del PNMS na to. El mo tugong bela mo host our ocean conference ra April 14. 2 weeks from now. 2 weeks from now. Matiang hindi ako dito siya ngaram ko dol el ngil el altar. Ang sabna siya kan tenyo raw ringi matibay ringi raw ringi siya. Mergo do ngalik tiak flow ngal alet kung portil ay mungwal gora kadokora daring attitude gitu lo say hindi ka dom karya o doswira ada marang dira ada direct tial to ko saya kita ukti do siya ngi bukta pina ka sa kamsa Tamgoro tia o siya migil telo sa rin kapis ko limite. Ya, se Google the swell. Naga agumda swing. Asing ngani underlying reason en ngani tial flow di way telwal simla mo bring. Le marine sanctuary adimla kalsal tokora udoda a issue nira loldu ani. Ngoy say a president albora ikrel bela alamay endim la kalanganya hearing ra omur tiang ra tokora basin. Adang nga nganya plek mission Yeah, continue. Oh, hindi mle top de mulo asay ngogail basen tamublu. Oy say hindi lang itumla maltitial tol motora udo. Hindi tiya kumda sa argument rolela environment masay vital resources. Bebira study olol tro asabela tirgel soril say vital tuna. Ngaringi sel study gugolol tuk masetial karirol milgori tial bela dia katuna ngi moray gel bebira bulu. Ma-question na kasi ngaringi ablalo otilo asetiado mur ngieng mo boto katuna. Adi blank excuse me. Amulo asay mlamek medang. Mlarong still bela malgolo isi. Ndiak sal medangin was lendia nga diak nga etuna ndia ko ngil was. Maran mlamet medang bagara. Nasay gida ulak ko asay. Mal dito ko rabala tiksel gumesa tial argument tolol gorni.
Agumdas hindi ka sabel saber gida rolera budget len. Audodol mot mo makasay. Seguk tara umusu tara toil gumdas niema dang alilwa say. Say gida reason na. Aku tumul mo tirgal NGO malubet tirgay gidale adray gal el grant el tar omulga mula say. Ay galudo o di mga edi mo dangi. Nguk tigami ospe. Madiral nga kami les ramada. Tirgal adam les support tel program lo se lagam open ringi already tengah al sel tel program benefited by it. Mang obviously om nga al sel threaten na livelihood ergaw ma ay labor ra income ergain most likely mo support sel toy. May sen dia le sel boltora Dora tirgal adal mga adu elologang wasit tiak lol toko rule toko do rule nilang mol mataman la isen ending nganya ul deswe kalwasay omgondia kam nga al sel di mo asay ding waisi ul deswe you see I mean nganya mol affect tara dalang aklel may say malmut tang ay gal grant sel dolay hindi kal gil ngani ay gigil argument omgo ko the follow le grant selm apply en gire la president madangel wasi ngaral grant tabela apply ngirel sel application el bol sign ergi el ngwa kangir ni ruera lo to da do dal mora an morin esel may e agu constitution er bela akmul wasi arogulu do dal mer bela mor obtang le to bado tirgala do olbin tirangil bitisel mulmom erek mulasay agilo alla lo sa lemedil malmatal mong en mlamo mereka o mengite erti hindi alang guktial nga sel say na matar giurni madi kulgon niya say may malakal say kayo ng ibot alelak lay ka man nga rin luul ang bukadol tirak lembia ko ay gelo mo Ako tinula, ulbirang ulaw. Adi ka nga rabit tarasay. That's my idea. Ulbirang ulaw nga rabit ngin. Hindi ka gilen ulbirang ulaw teka say din atak rabita. Gilen lo ring sa igal tablong. Madesisyon rin nga na may giringi. Yung may giringi fair. Yung mo na both side. Hindi kasi ulbirang ulaw siya. Kung mga namin di mo tingin was. Laga may mo tingin. ler adan maruni o martet Kasi Dia kasi malomar. hindi nga niya agumdas siya kita di mo confused eh. Nga niya non-governmental organizations, mga governmental organizations. Non-governmental organizations, for example, governmental organizations mala tarwa PICWIC. Non-governmental tarwa PCS. Mangkakaroon sa program sa funding commitment, reporting requirements sa ikaluro. ngway say material na adal o environmentalist adi akal trust government mistira do tum to say tumol mail mo lang ol to ko edi akal loro na gel sam Kung kakaling siya ito ko kasi, kaomnguwa sa hara de siya sa government mo ang ito kini. Oh, ito siya kita argument. Di ka argument. Sige o siya nga hindi akal mal Lek mo yung report. Akti na ka di o tiyo siya. Ak mo yung report. Ako yung luna. Wala lang ang school. Di ulo mo. Bila sa inyo ko. Tabadi. Ba't yan tayo nga tayo di bila. hal mo ring sa malan fair kina ko ra buktir gel ben nga set tarasay malaluay si o sa ender niya o si hindi ka mo bes tirgal lululdub artial toy mandir kal nga niya klisir mo omgong kadumlo ka dangir nilu era lululdub arni ya kung nasin tilkim dia kaya argument Hindi ka liyan na siya. Olbira ka nula. Di ka luldo. Siya kita. Nga ka di ako sa darabit alin. Tutaw arululdo ba amlaringi? Yaswel ba arunto ka amlaringi? Yaswel ba arululdo ba amlaringi? At tablon maklol uldo mo. Ya olbira ka nula. Ginel middle ground. Your rings. Maluto ba na desisyon. Ringi yung Mortel tingin lang minister. Maringa scientific resource tilaw. Yala ka na mortiyang mataros. akagrira o mo Hindi ka din dulo kasi. Makita ini boldori. agulgor niya tiyan mulgor niya agrit tilang di gulgor niya kasi tamlar ger seral mo bila ar mga saul mistril waseng mo 80%. Hindi mlakal no, Olbira mle agil ngi. Kasi
Tigil kulgor. Kita si Siula nggak tiyan olbin. Agi lang yes tiya. Makamo sa makmul ko luwasay. Ngol hotel ang ngol hotel di mo nakapudungin basang. Baka mes maul magangaka. Le more nga sa le telia mal di kade ba al sugum to 60 nada ko aklungan 100 pages del lara taxa adil passes within so many hours and even days. Entul gi blu sa flara bu ngakan murut ay gelura madangil mundial sabil mo understand del al chelo. Aga andi kita kumdas yung gire mo madangli. El at arguul was tiya dimla ka wil lo masuben. Emru. Itial blam rin gomin subo rin Say gida Hindi tablo dia kan lungi lo misuben le bukma to ko. ula ko luwasay ng unfair at sa blame rabitang aadlul tara idea amle naraset amle ure wrong Hindi ako Malagal man lingir elamat to trial well wrong mag-tell mga Tiragal criticize the self process. They themselves have figured out this process. Ubalut ko mo ka 3 minutos ba. Aulak mula sa president ng mga sa guk tiaya to buiringi nga nga adra environment mal at til o mga sang sitial mo mang madura wala tiksling madangil wasa nga naul mong loto ko itiyang arubugul vela lol ngititril mem to support At andi ala seguida kumdasu. En aside tiya gidro git subject. Abrula da alabang rakit. Sir over igel tol McClow organization abulad it look forward mermelaw bla. Na mo to kada documentary lo ay sa bela. Santuari la Marines. Tira to tira mera next week. Metiang awal dia lungil ise. Di way sila da adosadra nuclear free. Marguk tiyak sorry la nuclear free. It's an issue bela man matiu there is too much. Makor obes ngil wasit tiang abay dim lang aral unite ringi man actual divide. Ablul bela alsin sa man tuluwi der rablingi rawasi. Kada makara. Na leng ako kumesra reporter Eli ya di leader other abela ul other omnget amlek mer na ngamla. Mengtukuk maka toto ti man ro ginawal ngara era ti si gerger. The very same argument tum dia ka wilom so. Isi alas the statement na algera nga statement na manila. Si alas the subject to kori kita mo. Algari alas the comment na algera. Tidak Manila sa comment na tiya gida ikaw. Direk nga sel, and I disagree with it. Sel kami report ra say. Tiya nga mo sibe edal guk mo mga tunay at the reason price. Okay. Halago ay sa tiya ko ka experience na. Sera alangani PITI hindi ako nga kami alangani access sa kami manayal katsual manguro si hindi mla ka mo orara imol tunaloin rabela sura kal mata bal fikisi Dimla. el all time abo fi sabi emal mora bela sura kal ma kadabay mla mesang I'm not changed even though hindi ka masya ka tagya lang awal and din na mo sabi $8, $9 pound. But we have to start somewhere. Ikaw tell masa pound and line. Alme pound and line. Ako sa almutal moriolen. Kita swara igerwa bonitos. Magandang may. Ay kita yaswi. Oh, makumdaso yang kadabay mlame ang bay nga niya close desal ngo makmal di menu siya kami report kasi dia bay gire dum lang mudel bay na mo niya tunalo en rasto. Al selbol el temet el selbol temel en blabok tibus activity Ulit ya. Ila igidil toy amil dunga titita Why say? Manggel adal Wilson Maclean mle adal Pipik official Wilson. nge gida li mle sai vale la vira hay commissionero se pia gida ula ingama blura micronis ma bela ngilo a 75,000 el mrur radial el modilier adar belau erulia training el til mora hawai el momarela tuna los pe ay gale o e oltra mo madanglia ay disela udo lola ni mel mo mas itial dial el mo mare kamunangin mo ngarang sel return el may ya anggol nga kanang irak mapam ni tartib
Miguel ududel blel say brahaway al nilay mo manaramlay emo taxi din makabolong o mali mati kulkor ngi kambe sa ultilo ida ndiak san madangil wasi al adal belaw manan sabil nga raya high season nga tuna ling ata requirement sel to nga ka makoy chiwa nga sa linga uludyal like el O mga metro. Oh, Aigel Bangale nga Philippines mga rera bigay aigel gimlo mga turnil legal mlude magyun armle 3,500 ngi magimil aratu e akmora General Santos makpigruta adan mem tungno mga rela ini Misel lebong ito kore la 4 to 8 pieces aigel man mle betol aiga ibor ngi over 400 pounds aigel e alameng mlom ultra fisheries le ngaigang area marketing strategy nildim lagi kamamura kabelmente mo logi adrai maktim mo niya siya gira kasi ng hotel gira del quit mo Oh, hindi ti one sentence. Era ti agad mga del dosa del gira. Adal belaw. Anak ni si Silita de belangar omir. Issue asya angig. Amer nga malaan. Di omultral masyabal yung tiragi del bigel belaw mo. kaya adala at Taiwan manada sinamo mga rela lo siya kung Mga rel hindi diri amer nga malaan. dia Yung nga ang tiragi del bigel na bo. malu ang supervisor tira ko nito hindi siya nasa mo other o mga del mo factory tilgi man bali Made ala tru il bungor gid mas ka miscellaneous ko. Ang hindi subject to some motatsiri. Andiya, ti malkoil wasay kadamot ka kliat koil wasay annex el meeting I mean el sure gidi ka marangarang lendir ka mede raw de suega togora budget matora ampak Di ka problem. Di ka oil ang ngor lay kay gidi lendal ngarang kadam u el bar may say. Okay, di ka dan mo ka Kailangan isang meeting gid. TV wasay na okay. Sir mo last na ti miit tiyan ito wala kapak. Mabalura marigela finally temla appoint ra tangkel yun. Negotiator. Mo kapak negotiator. Menggay mo ngengel lulangi iringi luasi ko mada kat somam tirgel mel dong ok persay e gimo nga dur tirel dulu se halen hale gimo nga gim grir tira e gim mulmay. Abela ma FSM masa sendia kam sigin gera gim dong nga dur ngi LCBL loba authorized mga dadu on behalf of the US government. Ang kay gid na. Kaigid na ela Martial ma FSM adi mera itiul boy expire ang factor ti. Kaya hindi ka kapak still provision ra economic assistance expire. Kita 2024. Hindi sa igid lang ala albang rim da ko tingal wasi. Sa igid Mr. Victor la kabong. tamla ko ngir gidi wasay bien kabela mo ilyak May say. el mot Pero baka do gid tirga MD anan man sige. 17 months. But the term will expire. E mo gid dewa gid wag perdi. Amerika alam mo ang gid lo sendia gid blam bastir adara Martial FSM fixem tangi. Imal rung ko tiduli ti prediction na kabong. Araku tora ay di sila udo mga nang agumda special toil wase gel adan mo mga dadu asabel di nga se megara decision wase o agi ko ngera 1 billion malumen $50. telang agumda se nga ni albor mo ngek mula se halle gi mo o ure gi biskum le maluwe tak mula se di aspeta adu legat to ka oy se imana obina na Russia mamrigal mas China mamrigal ada du ende al kanya be bir rat ko il dia al sabi Nari siya katartil ko. dia se igir This is a Gucci. pai bulgor nge kambesa se ar bululo rens mem voltar mude boda ge dolgora imul tuga to bong maulak Walang marine sanctuary. mai se maulak mulgoil wase pai boda ka to ngera sa kita dong ed med mulmar blulen ata question na kasel tol mal bader nga kasel wase tiamo perpetual ang askalil hindi ako mo ru kita ko alia kampak ta 50 argil I see. terminate teatro tiang bulgul perpetual wase margol wase di prega dra game It's not forever. Ito na nga. Ngay nga ka di subject na ka so bring it up.
toko ra blur order. Ako mesra asyoka nga ra blur order en malmla matiu ra bliel kita ni kuk suatu musuh suatu orang suatu tira. Ako mbas ko kadamla confused more than ever. Ako mesra tuta ako mesra social media yung mlam tiket ka nga makati rogi share book ngari umila ibudul Alex Senbre ma nga makati amla ko ngira Ernest umido ngomong iri ulit. Imla ko ngira yang ira ibela ngari. Ernest long ito walang iri ulit. Mamalwerta tu ram la mo rura tagi Romaniano mla mo girete Yengia mlaria angal lolela Alex samne klotra kal soal direct tra la mo ibudul rabita. Michelle gupto borsel kloba kan ngari umela Alex Senbre yung wablan tiket except rangkal Mle klotra lang kas ang kam na soal mo ibudul. Ending tetetig ko asum kada. Eguk selvi tang adir kam lemol mlara tara masange. Yoreng senar mura tial masama trula blu lowi bedur rangkal imo. Ako mtasweng giri ar merde la maru mura. El motel ka klay mo tokol mo do ngil en dire kan ngaria. Nga ka makambesa ako. Prosper besu tial tokol siwa. Mangaria agel ku silu bulto around this week. Yang ngaria imo na lubak lo dengan merakel wasi. Asyuka alim nak lo biyo beriak muta. Tiang at teleget klalo beraw tapos ular gusto. Makura di mo wasi lek simbara tial mal butikan mo ngil buluan. Lo prido di mo kapal mentratial. Kaya gid tongol wol si margit pola ka adin. Dal bigyan nila ata loral me. Engiri da lumura ni del algo. Siya molas nga ka ambreng asuliura ate algo no sa pamamaman. Kaya umbral wasi egel goton mle club to di bulsa la at ora PPUC len be club lil ometor malu be ko togen matogora marine sanctuary. Tiad veder rogir ya dol tirak ra ora blur bela et ya imol klokle de barao. Hindi kan gila blur matiu da sa tinga ya ko am sodam. Kaya ulang wasi ulo ko maagel kim dilong ngaria bulbul le ko kumiuba. Al ngaria tingin ko modurok kumermam e me iko ko man sulang sekut met Sunday. Yung ko lang irman metro kuman sulang.